Au persaya di debata ama, nagumogo na tumupalangit dohot tano. Au persaya di Yesus Kristus, anak ni debata na sasadai, tuhatta na nitubuhon niton di parbadia, na nianakon ni bujing-bujing si Maria, na manaon parsahitan taran Pontius Pilatus paruhum, na dilabakon ni hayu na pasilang, na mate ni tanom manuat tu banuatoru, ngot sian halak na mate di ari patoluhon, manaek tu banua gijang, juguk di siamun ni debata ama nagumogo, mulak ia muse siani manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au persaya di tondi parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen na badia, pardonganan ni halak Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hangoluan na somatak. Amen.